গুড আফটাৰনুন এভৰিৱান। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অষ্টম দৰমহা আয়োগ, যিটো 8th পে কমিশ্যন, সেইটোত মঞ্জুৰি প্ৰদান কৰিছে। তেওঁ অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠনৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আৰু শীঘ্ৰে ইয়াৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট সমিতি গঠন কৰিব। আজি এই ঘোষণা কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াই। গতিকে আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় ভাল খবৰ, আমাৰ সকলোৰে বাবে ভাল খবৰ আহিছে। অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। তাৰ লগে লগে অষ্টম দৰমহা আয়োগ অসম চৰকাৰতো গঠন কৰিব। গতিকে এইটো ভাল খবৰ আমাৰ সকলোৰে বাবে। অতি সোনকালে অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন হয়, তাৰ বাবে যিখিনি যাৱতীয় কাম কাজ সেইখিনি কৰি নিব। গোটেই ইয়াত মই ভিডিঅ'টো ইনক্লুড কৰি দিছোঁ। গোটেইখিনি মাননীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে যে অতি সোনকালে ইয়াৰ সমিতিসমূহ গঠন কৰা হ'ব আৰু 8th পে কমিশ্যনো গঠন কৰা হ'ব। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशंस हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, विद ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है